Okuombeka ekyombeko eki kwebembirwa bashomeraho ishomereri barukuhwerwaho abazaire kandi hati bari omu huriro y'okuronda sente z'okukimaliriza. Sofa itwakisya chihwiri okuombeka cyashaka tutenda kukimaliriza ninga shigete finish umurimo ogu tugubaririye zite bio choose bills of quantities ziroho gwetaga miliyoni rukaga okumaliriza ekizimbe eki abana bakashobora mu kiremeranje kiri mutarazo na toile suna flash kengo cyo for students kana butishaje okano organizers ba fundraising engage so tubeta mwena tubamukama mwize tumalize chombe kwechi education yambara na Semanda Hassan, chairman wa management w'ishomereri ya madarasa tunul na shababu bona bino bwekoro okubakwatiraho kumarira ekyombeko eki. Umwanadamu kwa kuba nafa nagira ngo ayiruhanga kuruno paya akanya kake edakika emwe izoba ebiro nkasadaka nkakora umurimo nkogu nkabarubumba ntwabashikirire. Okuombeka ekyombeko eki kubarirwa kumaraho sente zirikurenga miliyoni 5.8. Nitubeta ebiro 24 okwezi kwa 8 omwaka ogu 2025 nkowola ba obdiz ne ba ogizi bonna mu Uganda gatako n'abo abali mu diaspora mujje mumalirize ekizimbe kyamwe kye mwatandikawo. Mwe tubashaba kushagikibwanyu twareta ba aprons n'emitwaro 2 twine reflector n'emitwaro 2 muje mutahagire abantu babitanga. Omugani makuru abashomesa omu mashomero bashabirwa okutamani omukwegyesa bejo kweyikirizamu. Ebigambirwa hari Kigarama Senior Secondary School omu district ya Matoma omu mpaka z'okuha speeches z'amashomero ga senior agari omu kibiina kya UNSA omu district egi. Y'omurundi gwa 35 ahari Kigarama SS ahabwa Matoma district twabona amashomero gari kuhika 17 kandi amashomero ago gaturira teams 20 haro team y'abana ushanga ine teams ari ushomero w'abana ushanga ari ine teams 2 so mbenu izobera twasibaha abana barukuhayahayana barukoresha ubwonko. Ubu turiye umubire bwa politics noreva umuntu ko kuboye simbere w'abantu ndakaruru w'abantu yenda kusingo bururije wakugotine sende note ko kugambira abantu bakakura. Amakuru agagasha kwa Nagud Fatuma na Ben Muhozi.